Vukašinom i Goranom. Molim Đaković. Da nije bila prva violina Simfonijskog orkestra RTS-a, on ne bi tako dobro zvučao. A da nije pisala o tome gde sve naš orkestar gostuje, šta se događa, i to nećete verovati, u Informatoru lista Radio televizije Beograd, ne bi danas imali jednu pravu kroniku, jedan istorijski dokument o postojanju našeg simfonijskog orkestra. A sve to zahvaljujući divnoj dami Milici Stojković, koja 24. novembra slavi svoj 90. rođendan. Milice, dobar dan, izvinjavam se što sam rekla koje su godinu, ali moram. Knjiga se zove Bilo sam svedok. Objavila je izdavačka produkcija RTS-a. Milice, dobar dan. Ovo su divne kronike. Dobar dan. Bilo je krajnje vreme da kulturna javnost dobije ove sadržaje. To su svedočanstva o neponovljivom vremenu u razgovoru 16 godina od 1976. do 1992. godine, kada su ansambli RTS-a suvereni u inostranstvu Jugoslaviji sa značajnim manifestacijama predstavljaju kulturu Jugoslaviju u Radio televiziju Srbije. To je tačno, ali ova knjiga je definitivno dokument. Koja je vaša misija bila, odnosno 100% ste sebi zadali neki zadatak kad ste krenuli ovako da ih sakupljate, te vaše tekstove koje pišete nećete godina? Da ima kulturnu misiju da podstakne muzičke potencijale Radio televizije Srbije i njenih ansambala, ali i onih u drugim gradovima Srbije, pa da nastave i prevaziđu ove podvige otrgnute od zapada. Isto tako ja se nadam da će biti dobar izvor informacija o novim muzičkim piscima, imaju su muzičke kronike, politike, reportaže, studije, ansambla. A možda neki mladi ljudi da se priključe sutradan simfonijskom orkestru ili koru RTS-a ili već nekom od osnovnama orkestra kod nas. Mi smo zovemo zajedno muzička produkcija RTS-a. Milice, hvala vam puno, ali moramo da kažemo našim slušalcima 80 godina. Ne, koliko? Nije 90, nego 80. Pogrešili ste, dali ste mi 10 godina više. Pa izvinjavam se, ne, ja vama nikad ne bi dala godine. Vi ste tako mladi duhom i ja ću sad naše slušalce da pozovem da vam se priključe na Facebooku i da ovo kako smo vi i ja pričali, da vašu knjigu mogu da pogledaju već koliko popodne na YouTube, je li tako? Milica Stojković, Bilo sam svedok, izdanje RTS-a. Ostanite uz Beograd 202.